Radović. Pokušao je Vukčević, sada Ćirković. Odita, evo Nađa, evo gola! Radović 1:0! 1:0, čudo se dogodilo u Dnjepru. Evo i grupice naših navijača koji su skočili sada na tribinama stadiona Meteor. 87. minut, Partizan je poveo se 1:0, fantastičan gol Miroslava Radovića. Natrčao je na loptu na ivici kaznenog prostora, još više od nekih 19 metara, taman odande, odakle je Vukčević pogodio stativu, izuzetno precizan udarac i ovog puta je sreća pomilovala Partizan. Majstorski pogodak Miroslava Radovića, Partizan vodi sa 1:0, 87. minut utakmice. Eto vidite, i u fudbalu se hrabrost isplati.